Dhansiri Primary Health Center along si kachilang ahin kisung. Iyam lunsing tiron pen PMAYG scheme pen hemso ki kim jiaphan pregjam arong along long ikisom. KSA Hamran Regional Committee pen lang sumipi Romandu la pen rong chega habar school along kahumridam. Kardom pinyada Abirta long pen nilisami marvelous rong Karbi. Nonarjo iktha Abirta ang ton pen. Dhansiri awai kang pen sikachilang ahem kithibuchota Dhansiri along kido Public Health Center henlo. Labangso si kilang ahem along Dr. Kaduria joini kisu kioniara ratum sikachilang ahin pinangana kisung chitong nanglo. Kedamtang ningkan krohini pen Dr. Inudvetsi labangso si kilang ahem along silang pon bomlo. Pinipirang kya bitung pen halabangso si kilang ahem along kahumri damahut. Hadak kilang charia bang Dr. Bharali kaning jatengke aprang kila so hospital along Dr. Bahingido sitame ningkan ke thomdo therapy alang likedam juya jok non an ningkan krohini nili inudvetsi silang nang bomlu lasi arpuki do atum kijum nai sitame non inod a doctor nang toy puasonte la dagara datumta si kachilanga hin penang ana kisungpen jokpo আৰু এজন ডক্টৰ দিলে ভাল আৰু ইয়াত প্ৰবলেম এটা হ'ল পাৱাৰ সাপ্লাইটো প্ৰবলেম ইলেক্ট্ৰিচিটি প্ৰবলেম আৰু এটা প্ৰবলেম আমাৰ পানীৰ প্ৰবলেম আজি বহুত দিনৰ পৰা মানে কৈ আছো কুৱা এটা দিবলৈ কিন্তু ইতিয়ালৈকে আমি কুৱাটো পান আগৰ পুৰণা কুৱাটোকে আমি ৰিপেয়াৰিং কৰি কি আমাৰ চৰকাৰী পৰা দিয়া দবাই এবলাকটো টাইম মতে পায় না এতিয়া বৰ্তমান এভেইলেবল পাই আছে এটো খিনিটো প্ৰবলেম নাই বাকিখিনি ঠিকে আছে ইয়াৰ প্ৰবলেমটো কি আছে আপুনি মেইন প্ৰবলেম হ'ল এই মেডিকেল অফিচাৰ এজনৰ প্ৰবলেম দুই নম্বৰ কমিউনিকেশ্যন প্ৰবলেম ৰাস্তা ঘাট চাৰিফালে বেয়া গতিকে দূৰৰ ধৰক পেচেণ্ট আহিব প্ৰবলেম হয় ৰাতি অহা প্ৰবলেম হয় সেইটো এটা প্ৰবলেম দুই নম্বৰ ইয়াত আমাৰ পাৱাৰ ছাপ্লাই প্ৰবলেম আৰু পানীৰ প্ৰবলেম হৈ আছে আৰু ডক্টৰটো আপুনি 12 বছৰ চলাইছে অকলে সেইটো বিষয়ত আপুনি চৰকাৰক কিবা এপিল কৰিব নেকি আপিল কৰিম যাতে আৰু ডক্টৰ দিয়ক এই হস্পিটেলখন আৰু ডেভেলপ কৰক মিনি PSC হৈ আছে কাৰণ 45,000 এগেইনছে মানে অলপ ডেভেলপ হ'ব লাগে তেতিয়া হয়তো যদি PSC লৈ লেভেললৈ ডেভেলপ হয় ডক্টৰ আহিব NM আহিব নাৰ্ছ আহিব মেন পাৱাৰ বাঢ়িব তেতিয়া ইয়াৰ ৰাইজে আৰু সুবিধা পাব Lason thak thaksi ladak milang lapen kachilang awar saya hinta penangan katora do pusi Dr. Bharali ningje Pinpur me kedam tang MP election aprang ok pran kilang minister Dr. Himanta Biswa Sarma kachichak tikang labang so si kilang hem 30 bedat paman ponsi paching thur ponpo lapen tuwar salam po pusi chichak tikang lo sitame pini arnianta kiklemang thek long ni det lo Camera person Sarjip Katharpen Diganto Teron Karbi Anglong live Hauraghat lapen samilang so blok kaparlo Mahamaya constituency angkang pini local MSC mate Karbi Anglong Autonomous Council EM lunsing tiron arideng pen kidukilak arada tumaphan sarkar pen kapanong PMAYG scheme pen hemsuki kim PG aphan pregjama rongalong long e sompontang lo Bangsolong e ki somponahut self help group atumaphan sitame mithanga keng pen kachar jap thekji aphan pura veterinary department pen bukaka soke joy pen akirap pajirpon Lapusona porahut VDC chairman Harsing Ingleng Dogmuka Municipal Board Chairman Biren Teron Apen Veterinary Department pen Dr. Loli Datta Pentanglok Penangan BJP Songjapi Anparta Klembang Phetumta Chetonglun Mahamaya constituency along lunsing Teron malom Soviet apor MEC nang keman pen Penangan kachingthur asai thekbon longlo Jasamed rong rubajo kemisen kacheleng atwar lapen aprang keman tang local MEC atum akeng pak dongdam dipin ahawar tame non kidobong MSC lunsing teron kabor ipena jok solar ami lapen tuwar sitame kapali labji aphan klempon bomlu pusi pini penangan Mahamaya radatum pen kachurolam the pajirpon News Desk report Karbi Anglong live Non malom chinthong educational block aparlo rongchek English High School lapen umphanchi LP school along thandang atum sai ka chiklem pame mea puthak birta along klang de dapi la high school along pai phai ni phai pho arni KSA Hamran Regional Committee atum pen tongsikot ka humri dam Hamran KSA Regional Committee pangrum chunbang prosanto ingti pen japonsi langsomepi rongmandu pen rongchek adap LP ME lapen high school along an kahumri padodam Birta long ke theglong ason thot se alang litum tami adimak long pale dampen ahokalam long damlo la se alang litum pen kilong dam alam the atengke ahum kep e school along stami hang nata kemisen wasoni dum thekon long lelo
ki ong dunga school along bangke je la anse lo je hadak school par je bang theklong le je hemar lo si tame jume me jununo arjan pen cheklo ke to la son tan tum thegam long la pen ke konani bangke inut bahini student vet le do si tame haladak master ke dam de la pen ke school ke me toilet ke me la son lok sin tum thegam long lo la si nili kachuni ri kang tum especially authority Karbi Anglong Autonomous Council Education Authority tum hanje lapuan school ke ongalong master tum ningkan pot frog pen methang sai chiklen klepin kupi posi landing lo alang Karbi Anglong arlo jasamet pen LP school than banga tum methanga sai ka chiklen klia puthak halada ka charli ve ke damtang surini ra crisel cap HSLC asat lang ke tok pen ki undun de dat abang phi pen alam the Sepe ande kan pining ka dun tulang ma. Pining e dun dina mission and charma. Bang beta chok sa. Mang beta chok po. Dun bom. Ande ka pre ka student da tulang ma bela pining. Pining hai. Pining ten abi kon. Nang li nuwet la hadi pulo te. Le nang li nuwet da nang li pantai school bang nang nelo la pusna pu ma. Bang beta chok lo. Hamran pen Daniel hi Karbi Anglong live Jakhong ni phai phor ni kangsam Dipu Civil Hospital along si chilang dampen kopai ke lang no men bea hemasor kadam rohang pi asang ten jut pon koglo bonda Dipu Civil Hospital along ki chitangar pum ka che ponji phanta ambulance ave Lake kisu kiun e kache pon le ke bapon tan kali lake munit ke thitang arpum kache ponsi ke bupon langtha ahok Dipu Civil Hospital along munit ki thi kache ponji aphan ambulance ave bangso ajo Dipu rong supia long mithanga apisu ke thitang arpum hem kache ponji aphan chibu ponsi Dipu Civil Hospital along pen kache pon Ningduk meme mate mekrik lok le un e athe Dipu Civil Hospital mate Karbi Anglong ahem tun pi along kedo Dipu Civil Hospital along pen inut ke boydet arta kedo abang phu acham ke dam pen hem ka che ponji phan anta ambulance ka cholong lip la pen kichitang arpu ke ponji phan anta awar sai ke long dun de dat pen ajo Dipu rong so pi arlo men be pe pen chibu pon kingsi rong so pi so ding ka che pon ke mekrik lok lete un e tang te ko daglo ka ching thur asai ki dolan tim Karbi Anglong pen kaning je kong Karbi Anglong ka ching thura hin paprang dun bom lobu tang te la da ka ching thur loma parivarta na kaya hut ki thi ke jangta pe pen chibu ponsi chiponang puma Karbi Anglong arlo ke Dipu Civil Hospital henlo ke thenai se ka chilang adim lo Kereng et se ka chilang ahutle hospital along dowaya viseta kititang arpum ke chiponji phan anke Dipu Civil Hospital along ambulance do nangji potlo lapuana kisung Dipu Civil Hospital along komentu lo ke jokpo News Text Report Karbi Anglong live Pini Adap Abirta bangke lapon se kangton iklo domi thagmi kardom